Hei te timatanga o te tau hou katia i te kareti o Felix Donnelly i Tuakau. Koera te whakatau a te minita i ngā take mātauranga a Anne Tolley i te rangi nei. He kura tēnei i whakatūri ai i te taurua mano mō ngā tamariki kua taka ki te raruraru. Te nuinga o rātou no te ratonga tamaiti tai o hi whānau. No te rātou i pūrero ake ai e nei whakāhua o te kura me te kanu hoki o ngā akomanga. Tērā hoki te whakapai e tino he ana ngā tikanga whakatika tamariki a ngā kaiako o te kura. Ka whakatūria i naenei he kura hou ki te whenua o te kura tawhito o Waimakoia i Tāmaki tonu. Hei tā te minita Anne Tolley ko te mea nui he whakarite uepu hou. We need the governments to have the knowledge themselves and then make sure that each of those students has an individual plan that's been designed around their needs and that is going to be effective for those young people.